Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Family Baraya Orang Sunda dalam acara Yasin dan Tahlilan, dimana pada malam kali ini spesial malam Jumat yang biasanya kita mengadakan podcast horor, diganti dulu dengan acara Yasin dan Tahlil. Perkenalkan dulu, nama saya Yuda, di sini sebagai host dalam acara ini. Dan juga ada beberapa rangkaian acara yang akan kami laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga pembacaan yasin, yang keempat kita mendengarkan lantunan sholawat atau lagu religi, yang terakhir pembacaan doa dan tutup. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara yang pertama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara kedua yaitu tahlil, di mana tahlil ini akan dipimpin langsung oleh Saudara Azam. Untuk waktunya saya persilahkan kepada Saudara Azam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita langsung mulai aja ya, karena berhubung situasi dan kondisi saya di sini juga agak gelap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakatuhul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa durrati wa ahlil baitil kiram. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة أبي آدم ومنه ومتنسل بينهم إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم يرجم الأولياء والعلماء والصالحين وسلسل إلى كتب ربنا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قد شاء الله شر العزيز لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bakri Umar Usman Wali Karma Allah wajah wa ila baqiyati sobati ajmain syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Syekh Rako Karamat Gunung Karang Wailarohi. Ki Jaga Raksa Karamat Gunung Karang Wailarohi. Ini Mas Putri Karamat Gunung Karang Wailarohi. Kiai Jauhar
Balerante karamat Cirebon, Wailarohi Bahku Sangkan karamat Cirebon, Wailarohi Syekh Waliuddin Pulau Cangkir, Wailarohi Syekh Raden Sunan Rahmat Suci Godog, Wailarohi Syekh Muhammad Saleh karamat Gunung Santri, Wailarohi Prabu Dalem Sagati karamat Sajiran, Wailarohi Kiai Haji Raden Raja Kusuma karamat Gunung Salak, Wailarohi Syekh Abdullah Jabar karamat Paneglang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syamiang sirah ujung kulon roy syamiang tikor raja mandala wilaroy syamiang hidup sagun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wailarohi Gilaksana karamat Lawih. Wailarohi Kisangkan karamat Darwas. Wailarohi Ki Ateng karamat Makam Tonggo. Wailarohi Ki Asmari karamat Lebesin. Wailarohi Ki Jawahir karamat Cirungga. Wailarohi Juru Basa karamat Batang. Wailarohi Ki Batu Hidung karamat Batang. Fil barakati karamat bisa fatiku berbisa fa'anti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang mungkin ingin mengirimkan Al-Fatihah sama orang tua, sanak saudara kalian, bisa langsung disebutin aja. Nanti sebutin dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa uhmatina wa jadatina wa jadatina wa akhina wa akhwatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li akrabaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihi minhum wal mat fil bahri wal bahri min syarikal ardi ila maghribiha hadiyatina rohi Bapak Juman Sujana bin Janab binti Ma'id wa ila rohi Rabi'ah binti Jalbalki wa ila rohi bisyafaati kubur bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nawaitu an aqra'al Qur'anal adzim suratul Yasin wasrul Falaq binas wasrul Fatihah. Al-Dikr bikri hadiyatan ilal alir qabul sabul hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pembacaan Yasin silakan Ibu Indah. Terima kasih banyak kepada saudaraku, saudara Ajam yang sudah membacakan tahlil. Semoga almarhumah keluarga kita diberikan ketenangan dan ada di sisi Allah dan ada di
dalam syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk selanjutnya pembacaan Yasin yang akan dibacakan oleh Saudari Indah. Untuk waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathala ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyaru misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu wa durri la tughni anni syafa'atuhu syai'an wa la tunqidhun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantum bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min zundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
ألم يرى كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak kepada Saudari Indah yang telah membacakan surat Yasin. Semoga khususnya buat yang pembaca menjadi pahala dan ladang ibadah, khususnya dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan, semoga mendapatkan pahala juga buat bekal nanti di akhirat. Dan untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan lantunan. Yalah bah, can anggeus bah, can anggeus. Iya, gimana? La ilaha illallah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab ila rabbika farghab
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdol dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Tawassalna sadatil huda minal afar bil huda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habibillah Rasulillah. Habibillah Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaina wa alaihi namut wa alaihi nabiyyu jazakallahu wa anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هيلاتي أدركني شريعا بإجة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هيلاتي أدركني شريعا بإجة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هيلاتي أدركني شريعا بإجة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هيلاتي أدركني شريعا بإجة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هيلاتي أدركني شريعا بإجة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كل شيء التي أدركني شر من جد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كل شيء التي أدركني شر من جد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كل شيء التي أدركني شر من جد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كل شيء التي أدركني شر من جد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هلاتي أدركني شريعا بجات الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هلاتي أدركني شريعا بجات الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هلاتي أدركني شريعا بجات الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص هلاتي أدركني شريعا بجات الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص شهادات أدركني شريعا بجد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص شهادات أدركني شريعا بجد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلاص شهادات أدركني يا الله شريعا بجد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara selanjutnya silakan Pak. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Saudara Azam yang telah membacakan tahlil dan doa. Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan musik religi dan kita berintrospeksi diri, musahabah diri, apa yang telah kita lakukan dalam hari ini. Semoga besok menjadi bahan bekal buat besok supaya lebih baik lagi. Dan untuk musik dipersilahkan ke atau barangkali ada yang mau sholawat setelah kita mendengarkan musik religi ini nanti bisa ya. Saudara Ray dipersilahkan untuk memutar musiknya.
يا ذا الجلال. وعمري ناقص في كل يوم، وذنبي زائد كيف إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. وإن تترك فمن نرجو سواك. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على النار الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم.
يا ذا الجلال. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Ibu yang telah berjuang melahirkan kami ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kita mendengarkan 2 kali musik atau lantunan musik religi dari syair Abu Nawas. Dan selanjutnya acara sebelum penutup, acara doa dulu, dimana insya Allah saya akan membacakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina habibina karimina wa maulana Muhammad wa sallim 'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingzal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi gfirli li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah selesai dan tiba di penghujung acara yaitu penutupan. Dan mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku host undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.